Assalomu alaykum, hurmatli Qirg'iz elim, hurmatli bizning prezidentimiz Sadir Japarov jana Qamchiboy Tashiyev KMK төрағасы. Бұл қайырлы сіздерге. Елек районының Жаңажер айлы үкіметінен қайырлы отауыз. Біздің бірінші мәселе ушул біз былтырдан бері ушул Жаңажер айлы үкіметі өте бір қиын қыдалда жашап келатабыз да. Только бардық нәрсе қымбатшылық, 2 айдың ортасында пост. Ол енді біздің мақсат ушул біздің айлы өкіметімізді алмаштырып беришиңиздерди каалайбыз. Бизге ушул 4 айлы бөлгөндөгү ушул айлы өкмөт болуп атат да. Базардагы бөлүшчү, базар талаш ошондой эле иш менен алек атак кылган иши жок. Мында кыскасын айтканда кылган иши жок. Келгенден бери хотя бы бир жерге бир желек дагы илинген жок. Обычный желек. Бүт жерлер мына бузулуп атат, иш жер оңдолгон жок. Карапайым эл кымбатчылыктан кыйналды. Наркы айылга барсаң, бир ортосуга пост коюп койгон, өкмөттөн справка алып өтөсүң дейт. Бир жактан неме жок да, ошону карап беришиңиздерди, ушул айлы өкмөтүбүздү алмаштырып беришиңиздерди суранабыз сиздерден. Рахмат. Кетсин. Ан аяқтарды тартқан, бірәнті байрағымыз жоқ деп қой. Желек Қырғыз, қайет Қырғызстан екен бүлігі ойытты. Mısırlardan bak Mısırlar. Mana endi grantani tezroq cheksin. 2 oydan beri mana prilip bo'ldi, mana grantida mana bunday palakatlar chiqib turadi. Grantani konkretno qiltirib butun javosh kerak grantani. Jeb olsam kelishib turib grantani ochib qo'yish kerak. Bu Qirg'izistonda Arqon aylini Жаңажер hukumati bilan nimani butun bo'lib tashlagan. Qirg'iziston territoriyasini bo'lib tashlagan mana. Bu qulundan chekka tamoyilni qo'yib qo'ydi mana. Hadi o'sha yerga borib turib agar bir 300 so'mga 400 so'mga 2000 ga 3000 ga tovar olib turib o'sha bazadan qaytsanglar kesang to'xtadi. Ha, qana, bu spravka qana, qayerga borasiz? Bu qanday gap? Mamlakat bo'lgandan keyin mamlakat tamojna axir yo'lning chetda bo'lish kerak, Fransiyada bo'lish kerak. O'rtaga tamojna qo'yib ol, soldatlarni qo'yib qo'yib, narsaga o'tsangiz tekshirib bersak o'tsangiz tekshirib. Bu qanday nima? Bu prezidentga jetsin bu nimani jettirish kerak buni. Buni cheksin davay. Grantani tezroq cheksin dekadning ichida, Jibrayning ichida. Kelsin, grantani ochgandan keyin 2 yil o'zi bir-biri bilan kelishib ketadi. Ya jo'sam butun jabsin grantani butun uzayda mana yo'llarda ajratib bersin, o pasqa tushlaymiz. Qirg'iziston, Tojikiston bo'linsin. Konkretno shunda gap. Konkret. Tamam. Onu sudrab yurish kerak. Assalomu alaykum, hurmatli prezident, hurmatli Qamchiboy Tashiyev. Biz sizlarga mana orqa 2 oyli narqa bir mana Жаңажер айлы өкмөтү eli qayırlı otağız. Bizim köygöyleri çekip verseniz, mana apreldeki bolğan okuyadan beri bizde öte kımbatçılık. Mana Kırgızstan boyunca öte kımbat bolğan yer şekli. Mana sebep postor köp, ayıl arasıdagı postor var. O postordan ötüp geçe mana produkta bardı kımbat bolup ketip atatından ki mana etta tuğandar bilen birge jaşayız. Hiç bolsa Granistanı tayin ele bizge öte tayindiği de mana kanalımız var. Sondan post şehitlerden başlap post verdim. Kança malımız ötüp ketdi, qaytkan yok. Var ize barsak özümüzden şunun yok olup ketemiz de mana nime geçe. Qayt ele karmap keter. Mana ette yoldun boyidayla ötken yolun astıga ötken adamlardı alıp ketip atat. Bu arka eli hazır hiç kanda aldıda maksat yok elin aldıdaçı. Biz mana işteyik bir yıl manday plandardı koyuşka bizde hiç kanda planımız yok. Uruş kaçan болады ekan, kaçan başlalat ekan degenle oyda kaldık. Baldarız, yaş baldarızdan bardık korkup. Şondoy gana psikologiyada olup kaldık da şoga tezrak mümkünçülük bolşunça tezrak demeksin anan mana bizning askerlerimizdi. O bizning arkamızda turbastan mana bizning askerlerimizdi. O bizning arkamızda turbastan mana bizning aldımızga kelip tursun. Mana ayıldan Tajiklarki mana ette jüret bizning közümüzdün aldı. Kırgızlardık olsa o kanalın üstü jüret. Şoga mana yaqtaga kesin askerlerimizni köbeytіңіздер. Keçegide mana keçe dağın kaç bolganda el tolgu menen kaçtı jol mana Margindin jolu Marginga çeyin maşina batpay kança probkalar bolup kança maşinalar tıgılı birini biri süsüp kança adamlar kıynalıp ketdi. Tünüm menen şu Marginga kançalık jol endi. 4 saat 5 saatlik yol bolup ketdi. Şondağı kişine eski alsanızlar mana jolunuz hiç bolsa asfalt kılıp beriңiздер.
Таза болгондо качканда жакшыраак качайык. Сондай эndi урматтуу жетекчилер, өкмөтүбүзгө дагы мына бу жерде азыр Кыргызстан экенин эч ким билбейт маятчы, маят Кыргызстан экенин. Бир желегибиз жок. Мына көрүңүздөр, мындай уятамда, мындай чакыраны. Мына бузулган немелер ошо боюнча турат да апрелдегичи. Давай конкретно işte Ошо мына элдин азыр ой эле Бишкектен үй алсам, Бишкектен томорку алсам деген. Мына жерде биз кетип калсак, бу жерде ким карайт? Бу жерде жөн эле берип коюшка мажбур болосуздар. Ошого элдин кызыкчылыгына салып көңүл буруңуздар, неме кылып. Ошо рахмат. Assalomu alaykum, hurmatli bizim prezident Sadır Japarov jana ÖKMK төрагасы Камчыбек Ташиев. Bizim кайрылуубуз Элек район Арка айылынын тургундары Жаңы Жер айыл өкмөтүнөн силерге ысык кайрылуу жолдомо жөнөтүп атабыз. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Ташиев, биз сиздер мененбиз. Лейлек эли сиздер менен. Биздин бир суранычыбыз бар, могу ушул 4 айыл Жаңы Жер айыл өкмөтүнүн айыл өкмөтүнү бизге алмаштырып эле бериңиздер. Şu ел кыйналып кетти мына жердечи. Же ел менен бизге иштеше турган айыл өкмөт керек бизге. Айыл өкмөт кетсин азыр. Айыл өкмөт кетсе, Кудай кааласа Жаңы Жер айыл өкмөтү алдыңкы өкмөттөрдүн катарына кошулат. Кудай кааласа. Ел кыйналып кетти, тоорусун айтсак. Ошол эми ошону чечип беришиңиздерди чын жүрөктөн суранып кетебиз. Tamam mı lan? Gözün. Gitsin. Açık. Hadi bana kafam sinirli.